isi dutuye ibamo ibyiza n'ibibi kandi iyi si ni ishuri. Iyi ni inkuru y'umugabo Nzindutse wayikurikira muri iki gice. Mutware w'umugezi umva rusaro umva. Hagarara aho ngaho. Sasa we ndyama. Waruzi ko nazakubona se? Wazigejeje inyise. Nini sasa? Simwa byumvikanyeho. Ibikise. Burutinyukanye ite njye mujura unanita mwizi. Mimi maleo. Fakana. Ako sereka nkubaza. Tugomba kumufasha kubera ko yayize ibibazo. Ibibazo se ngiye birandeba. Nase nimba yarapfushije umuntu abura n'intebe mu. Burutinyukanye ite mujura njye unanita mwizi mimi. Hakuna wewe ndyama chunga sana. Nasuko no. Njye nakuvuga ngo twumvikana. Tumvikana nini? Uratinyuko we intebe wazanye iwanjye uzigize ingwate. Weze kuvuga ngo ngiye ngo naraziye. Mimi ni mwizi. Sasa no numva mara kurwana nawe uyu mugende wajya kwa umva no ureba uyu n'umurongo were wakuburenga none ngo iki urenga nkwereka nanjye nkwereka ko ntari agafuka imvugo binonesha sasa okay nanjye none ngaho utangiye amaba mba navuze mujya mubango ninjye urwanisha ndavuze ngo sasa kwatanya sasa hivi ugiye kunyishura ibyanjye byose unasikia byiki ibumbi byanjye 30 ndeba byinzu ntabwo nakubwiye ko ari ku itariki 5 mwigisha rusorane waje sinzu ni wayubatse inzu ni yawe na ni yako nyumba ni yako ndakuliza nyumba ni yako inzu ni yawe ntabwo ari yanjye ariko nakubwiye ko ari ngewe ndakugenda shaka kuri mukino cyose wambaye kofia iyi na iyi to ngiye nkure imyenda urayikuramo ntabwo ndaguhenda ingwate iki ingurube toka hamwe na haramu mimi ngiye ingurube ngende mu Islam ingurube nyene ntabwo bezashaka nashaka imyenda yawe ngoki njo vile kwanza kutoa bora bino vile mare wesh ndagusatura umutwe njama toye kote towa kuramire kote urakuramo kunyenda yose nizikabambiri ni cyose nishanza yagurisha bitatu ideni zawe kugenda rivoka ubundi mara kunkuba nyine kuba nyine uramo towa sasa hari kibazo sawa tu swanya ukabene mukazi kiryo base urasatira wajya kumfata se mu mashati garigije ndakutare nguramo ngauri cyane none none ngo umurongo ujya kandi akumena ndasoshaka ndakumena umutwe ndasi byashaka ngo twa n'umupira kurema nawe kurema kuramo umupira rubanza rwakise mafaranga kuramo umupira ndakunda gusatura musature man chinga ariko nambara ubusa ko wambara ubusa sije ibyo birande amafaranga yanjye urutiyukanyita n'umushoro no ukayita umushoro ingwati ini ngwati ntabwo ushaka kunyegera nta mitete ndagusatura umutwe wame iyo viato to iyo viato kuramo izo nkweto kuramo kuri tigite sibiti to urakoze ariko ndakushikanda ndakwica ntureba byamazi mukene ku mafaranga ngiranzo yaramvunye urajya no karyama karusuragura n'abana be n'umugore ubaze ko iranzo yashize n'itafari ameze birashire utaranesha nine bugwatirije ujye kuba ngende umujuru sirame cyo wa pataro yagusa towa kuramo ipantaro ndagusatura ndamwe nubwo iribe ntago rifana ndakubita ibuye ubwongo burasangana mu muhanda kuramo ubwongo bikore nimba warayikunze kumbe ambara akabutura k'umuhondo iyi sasa Nike yinjona basale nase pano nakaguru dushaka kunkuramo akaguru kuramo neza basa nditone nyikure urashaka kunkuramo akaguru se ndakura gashaka urajya wambaye kariso cyane wambaye kariso se tureka ngusapye urajya urayambaye nayibonye urasigira wambaye kariso nyine kwizina ry'Yesu ikabutura ndeshaka kwizina ry'Imana Imana si ndavuze ariko subundi washize buye hasi ndavuze kurame washize buye hasi tukomveka kurame kabutura ngumene bishire hasi buye kurame kabutura
Ako ntureba Mare. Sore ibintu urimo gukora. Bose undi warishyize hasi. Kuramo akabutura nta kintu. Urareba iki se? Kuramo cyangwa yakira ariko. Mare umva mubwire. Ako wagiye kuramo. Nyine wajya ariko se kuramo. Nyine mbakuze. Nyine mbabarira ariko se nasi tonde nyikure. Nasi nakaguro kuramo neza. Kuramo neza sanye ningo. Wowe kurya amafaranga. Mare ireba ibintu urimo ureba kandi ni kuramo. To. Namura singa mu mutwe. To. Mare kuramo neza kuko kwamba bari. Sawa. Bose ubungutse iki? Turebe. Ubungutse. Turebe. Kagahambi. Sharusa muye nishinzi y'umukobwa yapfubye igikara cyapfubye gisa nk'umunsi y'isafiriya irangije yamagarishwa mu rundi irangije rambwira ngo numugabo we Murundi mwenzi murundi wawe murundi wanje umukobwa se ngo wahe umukobwa rukora yaruguru ngo kwa Cheusi hati Cheusi asigaye afite akabari Cheusi afite akabari yarepfo keza cyane nakusundiwe Cheusi akora amafaranga uko nsetsa Cheusi na Fabrice n'abajura muri quartier ruharwa ariko barazwe uza akabari bafite yarahepfo keza kubi mbabirambwiye uriya mukobwa twamukorera iki gusa urumva ari ibintu byo bigoranye reka karaga kuba tuzagatangiye tugakubita tugashwanyaguze ku buryo na murundi ubwazajya kare bakabona ko yibeshye badufunga indu dukora hose tugize umuntu ugurikira isura twahindanya badufunga cyane nose ushaka murundi ndamushaka rero bisaba kugahindanya kugira murundi nakave Sharusa yewe badufunga pe ahubwo Sharusa rimva mubazi ufitiye gahunda yo kuguma iwanyu mu rugo kubera nyine ngiye nawe urabona turi abakobwa bakuru pe nta kuntu twafata inzu tukibanira tukava mu rugo nyine tukigenga Olinde zamalati mape Lokotolo nango motema Zatame nango susi Kasi kisi nango se prese na moto Ena munu we Mari, uraone Damuna zalika ina dada Salama Karibuni Nihuta cyane Toto Umeze neza Wallahi unapendeza Umeze neza se Niko bien Okay Nyine Mari mva mubwire Ari service nendaka gukora Service gani Nyine ndashaka 5,000 5,000 Dada 5,000 sasa Wewe dada mama yangu ni mzuri kweli Toto kama wewe unataka 5,000 tu unatai mama yangu kupenda tunajua mimi nakupenda alafu matiti yako uraza mabiri yao yuko saa unajua ile wanita mutemeri ni kameze wacha nikwambie kitu moja ngiwe amafaranga ndagwa kubusa hakuna vya deni lakini wewe kumbuke wibuke pale kukilio kwa marusaro sini kupatia 5,000 nakona kwa 5,000 hivi inakuwa ni 10,000 hayo 10,000 alafu na wewe kuya ndani karibu na tufanye kamoja ndavyibuka ariko nta kibazo karibu mu nzu kama unafika kwangu karibu mu nzu kandi nkubwe ngo ndimo kwihuta ni kwihuta simbi nukuri ndimo kwihuta basi tumwe na muri sta 2 minutes ahubwo wowe wareka tu ukamenya 5,000 hanyuma ibyo ngibyo n'ubundi ndabizi ngiye tukazavugana n'ubundi dusanga tuvugana ibyo nta kibazo oya ntabwo nse nkubeshye uko bizi sanzwe nkubeshye upate 5,000 za bure kuye ndani Mari ndimo kwihuta n'ukuri ntabwo dutinda bana nyine umva 2 minutes tu natana marizi tunaomba umva mubwire ndimo kwihuta pe ariko nta kibazo tuzabivugana kweli nukuri tuzabivugana sasa dada ukinidanganya hivi ndakuwa inabeba 10,000 ulikumva 5 byo kwa marusaro na hivi ngiye kuguma alafu acha nifunge umuryango tugenda ro gasantere vunjisha amadolari kuri botike mina mitatu na nami nta kibazo uko tayari urakoze cyane mama yangu usa neza kuyi alafu unacheka vizuri uko bien usiingie ndani wasiki moto kidogo Mari ndimo kwihuta n'ukuri dakika moja bana wewe tugende
unakuwa na ufite ubwa bw'ikibazo. Umura ariko nta kibazo wewe tugende hanyuma. Tena wa mtoto sasa. Unaweza kuongeza umutima wake mu. Bwana. Ala. Salamu alaykum wa dada zangu. Mare ndi kukureba nkibuka ya nkuru y'ejo imbavu zikarnya neza. Unacheka nini? Naraye mbirota. Ikuka ya mabuno yitigise. Ntabwo bunye tubona twapaporosa tujegera. Nikengere. Noto kariso ya blue. N'ubudomo. Ururwo yenya rwose. Hagize umuntu ufite ibicera kambunjira. Angaise. $100. $100. Ubwo rero kwiyemera kuri uyu mukobwa ngo yumve ko ufite $100 ariko mana yanjye mareho. Akuwe akasika gakobwa ejo katwimye nimero. Mva umbwire nawe reka kumvugira muri mu kazi nabi. Ngo? Muri mu kazi wande? Njewe mba muri mu kazi wawe. Ako nakumiro koko. Musaza wanjye agakundana nande nawe? Agasigo bari kumwameranye neza agakunda wowe. Chakoza mimi malami na shangaa kweli. Mara kwanza kusikia habari masikioni kwangu. Nubwo ameno bishino nko. Umurundi gani? Na uraje uraritse umuda wibagije ko wanyambuye. Ruguri kuvuga. Wewe twaguraga iki? Wewe unasikia utamu. Siba n'urutoki. Utamu ya utamu. Ni kuri penini sasa. Wewe uraryohe wese. Utamusebuye. Sinabikubwiye ngo hagati yawe na Mareho guhari icyabaye kamakanya. Ha. Njoo vile nilimupiga. Wewe sasa wewe njuri ni mawe, wewe ko wanyimyo. Mama yako sikuona na mchapa. Sinakuyamye kuvuga kuri mama wowe. Ikoma msosi. Sekuri ko mwagira ugiye ngo ushaka kuca. Urabonye ugiye ushaka iki? Dorera. Urankomangira urungi wenda kuruca urashaka iki? Ariko nta soni ufite. Harya ni wowe kazungu. Wiri gufata abakobwa babandi ku ngufu. Jewe. Nta soni. Jewe fata abana ku ngufu. Umukobwa wanjye yafashe ku ngufu biragukoraho. Biragukoraho. Ibyo wigize ngo kwerego rashukisha abana babandi amafaranga ndazi. Sikuko ibintu uri kumbwira ni ibiki? Aragukora. Nago no bintu uri kumva sinzi ndibyo ari byo rwose. Suri kugira ngo muhamagara bigushinje. Muhamagara sabigushinje. Naza akabigushinjura bigenza. Na ashinje ashinje. Ibyo uri kwivugisha rero reka ngwereke. Ise namara kubimenya. Araje akwereka icyo aragukorera. Urwo rukaba. Ararugira ubururu. Jewe fata umukobwa ku ngufu. Genda. Asone. Sore byiki gihe byigize bya. Imfizi z'akarere. Ni wa mwana unanutse utuguru dutopfu mu izuru. Aramaze nashaka uko ari kose ariko menya ko amufashe ku ngufu. Urase n'umwana. Uri yarananduta. Akira namwishyura. Barakuruta. Ibyo ni byo ushikisha akabwa abandi ngo barakuruta. Hasoni. Birakora hura birarebe. Urareba icyo baragukorera. Hasoni. Reka buretse ndyama nzindutse. Witegure ko ndyama nzindutse murabonana. Nasi. Kazo. Karama bavuze. Afite ubwoba biko byankutse rwose. Abayigize kandi. Bari kuje ngo nafashe umwana ku ngufu. Mama yake na baba. Wafashe umwana w'abandi ku ngufu. Ngwiko. Borosa ntakubeshye giye mubwize n'ukuri. Umukobwa mperuka kuryamana nawe. Reba kakuvuga pfumu izuru. Kinzobe kibyikofe Mareho. Nako mperuka kandi nako narakishyuye. Ariko yabyemere ko mwaryamanye. Naramwishyuye ariko. Hari umwana ngo nuwande. Naryama nzindutse nonaho nyumvira. Umvire nkubwire Kazo. Urumva? Imyaka 20 niyi. Niyo yaba afite imyaka 200 upfa kuba wafashe igitsina gore ku ngufu. Borosa undavunzwe. Akubundi Kazo. Bagiye kuvuga ko ufite agasununu. Wakaziritse se. Ndayizirika ariko nazi n'uwo nafashe baro bamimbira sinzi uwari we n'imama yimwe. Kandi ubyemere ko waryamanye nawe. Ntagari wari kongose kuba wandusha imyaka nanamwishyuye. Kazo umva kubwiye. Ugire inama itaraka. Yakagabo. Urumva? Sabigenze. Wawe. Genda ujye kuneka. Uneke amakuru mu mudugudu. Umenye aho bavuga ko wafashe ku ngufu. Subu ndamenya nekere Paparosa. None se ko wamuzanye wagiye kumutera tukamuzana. Wagiye kunika ngaho.
Afunzwe we baruza byakumye n'itanu. Ayo dada we. Yego di. Ubwo sura fungufungi. Ingurube ziri kwabira kuri tazi ya ibiryo ugiye he? Jewe nigeze nkubwira ko nshaka gukora mu ngurube se. None se nutazikoramo n'indura zikoramo. Zirigo zabira kuri uyu munsi wose. Icyumweru kimwe mama agiye murabyimbye umuntu asigaye avuga ari mwumve di. Bebinda kwiyamye njeyo ntunshingeho. Umva rero nkubwire. Ngiye kugushingaho wa mwana we nanakubambareho. Ndavuze ngo sutu rimwe jya kumuramo imyenda. Ubu buzire bwawe buna buzire. Genda nyine ubukuremo. Ndabukuramo cyane. Kumara nta kintu bikubwiye. Ngwiki? None se umwana w'umukobwa wafashe ku ngufu suwawe. Bamusanze hano. Ubundi uravuga ngo ihene ye yarinze. Urumva? Uko byagenda kose. Jya kubangurira. Bamusanze hanga mu rugo cyangwa yaregemuye. Iriya ni ihene se cyangwa n'umuntu. Ariko njya manzindo uri gicucu. Mutware umugezi umva rusaro umva wase kutase umva nkubwire wase kutase uri kigori ki Iki none nabibonye ko bari gusa. Iki nagiye ngana mu. Naho tinawe nabonye. Kibonetse uyu ni usetse. Ikirere kiri kujya. Twatanye tora garuka. Abonye inzoka. Ikirere kiri kujya. Basubira mu gore. Ko muri mutezi urwega mu rugo rwanjye. Wa alaikum salam. Bite byanyu. Ni dukanje nini? Icyawe nini sasa? Ntago ufite uretse kati inkoni ntago nanyifite. Sizanye basawuri mwe. Ngo uretse kati. Mwe kati. Kidachabo. Telefone yawe bibazo. Najibutse ibintu ndibuvuga. Umva gura mukobwa bura yiyemera niki? Arumva musaza hari ikintu cyatari. N'ibiki n'ibiki. No icyo ati icyo mvuga. Seko je ntazi Yaguhana rwose. Aka. Unacheka sini. Twende nipate pesa zangu. Usitange kujya kubitoro gutya. Birabaye site birangiye. Nari kirara cyuzara kirimo. rusaro umva rusaro